Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakenhun jong girang ba snong jong kisnong ba pero ki bahaba po ka maulai taun dorbar. Kaladawa na kesorkar badai ban pentri kamno shua ya ka maulai mau kenro police outpost haswa ban plipat ba ya ka surok bypass kabayat markhab bat ka kenro jong ka skol ba nehu bat ka bami sya ka snong mauyong. Ya kani ka jingdawa ka kenhun jong kirang ba snong ka than maulai rengkat ki dekhot jong ka maulai 2019 social service organization hapo ka jinglam jong MDC kini ka than uba tai bor pathau kila pen pau leng ba sambot menteri rang ba ka jela uba preston tensong ha ka ji kendo bat u ha ka khatsan tarik matau nai tung arja ka khandai kani ka jingdawa police outpost kani ka kanhon kadai namar ba ka surok maulai bypass ka ya leng ba ki jaka balong kanja ba ha ka ba kalapat bandan ka jingsim kabu jong kire bamman ban pendek yikinong let nangwan andala play ya kani ka surok Kejingwan jungi kalau pa isutanat pa play bypass kan yarap berpenduna ke traffic tambah kai ke pangilok concern naka nangiku nangaku MDC bat nikit khat joka mulai tahun berbar ke BD bat ya ka songsuk songsingan pat tuka mulai bypass mo kejingwan jungi sini kalau mengikat pat jadi deputy chief minister pa dalam kepala syaban play ke mulai bypass kuat ba ketuka pos ke kelas 6 tala Kandai senam kita fokus kelas nak kepala berpeleng yang baik iba subha berpeleng nak suai ketu kenang bagi kulit di badan tu kecakar kini yang berpeleng di kecik songsingan tu kecakar kalau mentang itu ibi kebangi yang semua nak kecik buat jadi rumah song situ ketan kalau tu kecakar mentang kibuli kepenan kampak lama kikam seni kebahar kom mentang sedang bermi tidak kecikwan tu mulai fokus itu kan nirap pan pelong yang kecik songsingan tu kecakar nama itu mentang supli ke jing blok kan duna bahas tu ketan kinwan sekenika liang juga mulai bypass kin mi 10 bangila kerpa di deputy chief minister ban pet ba kelenti kan nungwit ingi kin mulai tengi community ba ketikli na kok sama dikwa ba mulai outpost penting ba di fokus sama kalau berbicara tanpa menyata sosial itu cakap katkom kajing yaitu jungi mentar tentatively kan last week jungi pada Ogos Katrai nomor kembang kembang pet teknisi bakal adap. Ti yang tentatively how end of this August can play no ya kan mulai bypass nanti. Piong balada play itu mulai bypass kan nomor rak jeng thut pat ya proper mulai deh surok ang tu kan kur kom pi ai ngila supen so ya ka traffic kapan yu kembang kalau mentap ke mulai stand bos ka traffic step kalau heavy ba. Tingilong ba tak nur ngin hapet ba kanum ketak pat ya ka pedang mulai dengan tarai ya kita terus taksi bawan ke lain tingin hapan dibuat pada 50 sekian di sotelan di jetu jung iba ke serkar kalau ada mang namtaka nika tulin tu ka cakama di sekian bahkan kam di congest tu cakap ni ai ke buram ke serkar kan ni ke projek kepada serkar pak jinglam jung konrar jington jung isa pastun ya ke bakil ala ban wara se kini pak jingmendoi ke badai namtak kelenti ban sting su traffic Pikalong ni nomor kelas tu kali syagro kan sedang mana blok than tu nak kuat ke sedang menyak itu kalau ya itu dah kiat yang tu kelenti ni hu ban ni sistem bos tu kan ketak lah nomor ba kelenti ke berit kali bobun ke banyak dan ketak wat mentar ke bempat clear kelak ke traffic congestion tu sedang mau mulai sistem bos penelek sistem jenjar hai ni mulai di kuat ba dak pilih kini kin hab ya pe ke solution makan ketak tu kelain Mananaga wan lagi mulai apus yang bagi kulit nanti ikan hapan le ikan traffic kerana makin divert nanti santian kenya stationnya kami commercial vehicle ikan commercial vehicle wan kajing anu ya ka outpost telah selam belagi setay ka outpost yang ada teh lupa yang ladan kajing anu tu misalnya nama kamulai police station kamla suban kobar ya berok ika mulai konstituensi mapitip ke mulai konstituensi kesedang nadu nerenja renja nanti napo manan mokar semua teng ka pressure ke mulai position kalau so heavy bekimla suban kobar te ko magalong mentay kan ka outpost ni tingila community nadu isnam ke belenyo bahkan plane rei kamsim urlong rei mentar ka jingwan to ka mulai bypass tinggi pressure ke sarkar nor bagadi ben play ke mulai outpost amtang kan sorok rei bahkan kobar area ke ban nirap posting mulai police station kata ke we kanang continue ke crime kepahadan pokok mulai nak liang juga lo positif ini lah yang ngan sakot you home minister boleh keren ini ngatarai yang ni lara kampak laban
play full fledged shoot tamalong kinbu no kibrio to ka police outpost bagan no ka jerap nantak ni